Sanibona bafowethu, sanibonani. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys, ndiyathemba niyaphila. Ndiyathemba konke kuhamba kahle guys. Ngithi sanibonani nje bafowethu kulisonto namhlanje. Sanibonani kwindawo zonke nikuzo bafowethu, sanibonani. Sanibona nje. So bafowethu ngifuna ukuzokhuluma nje nani nje kancane. Ibhangela lilo ke eli guys. Lilo ibhangela ke eli. Ebantwini abalifunayo lenza izimanga guys. Lenza izimanga kakhulu. Ama results ayabonakala bafowethu. So ndithanda ke ndinivezele bafowethu ebantwini abathi bona bafuna ibhangela. Ibhangela ke bafowethu kusho ukuthi kahle ibhangela lizokubonisa into bezisenzeke empilweni yakho. Lizokubonisa into bezisenzeka usazalwa, into ezenzakalayo kumanje, nezinto ezisazokwenzeka. So ibhangela liyakubonisa kakhulu. Ingakho bafowethu even nami ndiyalisebenzisa kakhulu. That's why isikhathi esininzi ngithanda ukuthetha into ezisazokwenzeka nezenzakayo. Bafowethu ngoba nalo liyanibonisa. So likunikeza inhlanhla kakhulu ke libhangela ke guys. Likunikeza inhlanhla kakhulu. Kunabantu nje abathe manike ngichaze nje ngebhangela nje kancinci. Kunabantu abathe manichaze nje ngebhangela kancane. Likunikeza inhlanhla kakhulu elibhangela bafowethu. Liyakunikeza nje inhlanhla futhi liyakulwela elibhangela eli. Kakhulu ebantwini abathi guys bona amaphupho bayawalibala, abasaphuphi, ababoni lutho. So ibhangela liyakunikeza inhlanhla kakhulu bafowethu. Ama results sekhona ebantwini njengoba sizoqala leveki le, because kunabanye abazobe bethola amabhangela. So kunabantu enizobasondeza esebewathathile bawafakile kumanje sikhuluma kanje. Where are you based? I'm based in Krugersdorp. Land base khona. So molifaka ke bafowethu elibhangela eli ndithi mendisalikhanda. Xa uninikeza namhlanje yabona lana iorder yabantu moninikeza namhlanje ne. Xa ndilenza namhlanje kusho ukuthi likubonisa yonke into kwangondisalenza, because isikhathi esininzi ndiye ndithusha imali emhlophe. So imali emhlophe nje ushiya nje 1 rand xa ndisakukhandela lona. Kwesinye isikhathi bakhona abathi hayi thina soyitransfer imali. So xa ndisalikhanda elibhangela eli, ngoba vele ufika ushiye igama lakho, ushiye isibongo sakho. So kusho ukuthi kuba nezinto ozibonayo, kuba namaphupho nje special. Anikhathali ukuthi ndiyakhumbula ukuthi omnye ndimnikezileyo uthi una 2 years engaphupha umzali wakhe, uyabona washonayo. So kodwa uthena esolisebenzisa elibhangela nithe xa ndilikhanda wamphupha umzali wakhe, waphinde futhi wabuye wathetha naye umamakhe xa ngaba selifakile elibhangela eli. So elibhangela linamandla kakhulu bafowethu. Linamandla kakhulu elibhangela eli. So elibhangela liyakuvulela inhlanhla, liyakunikeza inhlanhla. Into yakho iza kuwe, kumele ukuthi into yakho uyithole na kanjani. Yabona, xa ngaba ufuna umsebenzi la akwenzeki ukuthi umsebenzi awutholanga la. Mangaba soyifakile iCV, waya kwi-interview, wafika nje kwi-interview, anikhathali ukuthi abantu kakhulu abantu bamaketha komasipala, bamaketha kwendawo, bamaketha kuzo, anikhathali ukuthi abantu bayi500. Maybe kufunwa i50. Umsebenzi uzowuthola na kanjani ngelibhangela eli. Elibhangela linamandla kakhulu bafowethu. But nizobe nizivela this week ebantwini abathi bona bafuna ukukhuluma. Mina ndinqanda umuntu guys xa esithi yena ufuna ukuthetha ebantwini ukuthi limsebenzele kanjani. That's why nami ndipost ukuthi in 3 days mina ndingusimba. In 3 days kusho ukuthi ndiye ndadlala icompetition ndinganakanga ndawina, uyabona. So ngenxa yantoni? Ngenxa yelibhangela ndilifake nje only in 3 days. I do uKorea noba use Cape Town, noba use Eastern Cape, noba use Limpopo, noba use Venda, noba use Durban, noba use Goli. Xa ungumuntu obhizi lesi mawulapha eGoli, because nisegoli ndiyaKorea ibhangela ling 350 kuphela. Unithengela ibhangela
uyalithumela noma uyaliletha lingu-350 undifakele u-350 wami. So ndikusebenzele ibhange la njengoba ngishilo ukuthi la next month lizonyuka iprice. So okwamanje iprice nizoyibamba mhlawumbi until ngicela ukuyibamba nje 1 week ye-first month yale nyanga lesizoyiqala. Ngicela ukulibamba nje 1 week. I think inyanga sesiyiqalile zi-1 namhlanje, just nje leveki le uyabona siyiqala kusasa. So elibhangela lisebenza kakhulu elibafowethu. Abantu bandinikeza ama-testimony kakhulu. Abantu bandinikeze ama-testimony kakhulu and kusaqhubeka. So nawe ungalitholela kwibhangela inhlanhla zakho zivuleke. Uyabo liyazenza izinto zenzeke. But kumele ukuthi before to win i-competition apply for i-competition. Apply for i-competition uma unesikhathi. Mawusithi ufuna mhlawumbe ukuwina kwinto ze-gambling, ufuna ukuwina lesi kwimidlalo eyidlalayo, yenza sure ukuthi uba khona uya-apply kule kudingakala ukuthi u-apply nomsebenzi kumele ukuthi ufake i-CV. But nakanjani xa kuthiwa kufuna abantu ko-company ngokungathathwa, angeke ungathathwa ngenxa yokuthi wena wathakathwa, angeke ungathathwa ngenxa yokuthi wena mhlawumbe hayi into soyiqhelile seyisegazini ukuthi mhlawumbe una 5 years kudala ukuthi uzama umsebenzi awenzeki. Andikhathali ukuba kuthiwa kwenzakaleni, but angeke ungathathwa kwelibhangela, yabona. So into injalo bafethu, khona bazobowathola amabhangela this week nje mekuphela iveki. Ngicabanga ukuthi kusuka ngolesithathu abantu endikhoriye kubo endiwathumele ngophepho nabo Postnet. Ngicabanga ukuthi from lesithathu lesine lwesihlanu khona bazobe bewathola, uyabona. So ibhangela ke bafowethu akusosithwalo. Abantu abaninzi balisebenzisa, ba very few abantu abalenza ibhangela njengondisho, ba very few. Nami isecret endinikezwe uNkulunkulu ukuthi ninikeze abantu ufisha izinto ziyenzeka, yabona, izinto ziyenzeka. So into endiyithanda kakhulu kwabanye abazobe befakaza, ndisho ukuthi lisibongile lifa eli-350. Into endiyithanda kakhulu, ndiye ndathanda ubufakazi, ndiyabona bonke ubufakazi because abantu bafuna i-protection, abantu bafuna into ezininzi. But i-first day omnyusisi elisebenzisa owalapha eJoburg, anizombiza ngegama, i-first day lisebenzisa elibhangela eli, umamakhe kusho ukuthi ebeseshone i-2 years. The whole 2 years engamphuphi umamakhe enhlobo. Kodwa uthe xa ifika umamakhe wafika wakhuluma naye ephupheni, ofishi eyo nje into enhle eyo. Yabona idlozi lakho melifika lithetha nawe, eyo nje into enhle kakhulu. So wambona nje umamakhe after 2 years, first day sebenzisa ibhangela, ofishi before esiza kum xa ndilikhanda elibhangela eli, njengoba lifike lilale 1 day apha kum, xa nisithi thenga namabhangela niwathumele kum, lilala only 1 day after ndilicourier back ngakusasa mase ndilisebenzile. Xa lifika namhlanje, xa ndilikhanda kwanamhlanje, uzova ukuthi kunento kuyasetyenzwa ngawo, uzoyivondwe, uzoyiva kuyasetyenzwa ngoba nisebenza ntoni, lisebenza idlozi lakho. Yabo, andisebenzi wena but idlozi lakho liyakuxelela ngoba manje elami idlozi selithumela lakho ukuthi nakanjani kumele ukuthi ayithole imessage. So ndibonga kakhulu bafowethu. Mawusebenzisa elibhangela eli, andikhethi ukuthi udlani, aninandaba ukuthi udlani kwento zokuthi batya ofishi batya ntoni, ayinandaba ndo, but apho ndicela khona ungathi molifakile uhambe emangcwabeni. Okokuqala lishiye ekhaya mosemngcwabeni. Okwesithu mawuheva isex, ndicela ukuthi ulihloniphe, uvule nje noba yiraga mhlawumbe kanye lapha ku-headboard ufike ufake pha kwento zokufaka, ulibeke lapho, ulibeke esayidini. Ungathi uheavy sex ulifakile, ungathi usemngcwabeni pha ucula kakhulu ubambe ibhokisi ulifakile elibhangela eli. Umthetho nje ngokuphela, but naxa ngaba futhi ulifakile uyazi ukuthi inkinga ke manje because of linamandla, yabona, because of linamandla likulandela inhlanhla. Into ezokwenzeka kusho ukuthi intoni emngcwabeni kakhulu. Emngcwabeni uba nento kuthiwa ngamathunzi amnyama, kumele ukuthi uhlambe, uya understand. That's why ufikela emingcwabeni kuhlanjwe izandla, uba namathunzi amnyama akulandela because of wena usebenzisa into enamandla, usebenzisa into eclean.
so kunamathunzi azofuna ukungcolisa. Uyabo, that's why ndithi lishiye ekhaya uligqoke after 3 days. That's why mekushoniwe kwifamily ezininzi kuhanjwa kuyohlanjwa. So noba kuyo family yakho konyanzeleke ukuthi uhlambe xa ufake libhangela eli, because into oyisebenzisa apha inamandla kakhulu futhi iclean. So liyatholakala ngo350 bafowethu ibhangela, emntwini othi yalifuna noma ukwephi indawo siyakuthumela. Awufi xa kuthiwa mhlawumbe okanye ulingcolisile wayanalo emngcwabeni, awufi, ungethuki, awugula, wenzeki into. Cha kuphela lempilo boyiphila before ochola ukuthi mawuthi ufuna umsebenzi abantu mhlawumbe bayi500 mhlawumbe umzekelo emasipala okanye ekontrakeni ungabizwa. Uya understand, uzophila impilo ezinjalo, uzobuyela emva. Kanti xa lifika libhangela likusaphambili, xa lifika likusaphambili, usho ukuthi uzobuyela kwi-normal life yakho, uzofana nje nomuntu ongafanga ibhangela. Uyabona, uzofana nje nomuntu ongafanga ibhangela, akunabungozi. Alikubuyisele emva lona, alisasebenzi ngoba uthi lento le ndiyifaka la seyibuyele umnikazi wayo, wena washeka ubuwena. Kanti xa ndikunikeza lento le kunento uhamba nayo eloku icenga nje idlozi lakho, eloku ithetha nedlozi lakho ukuthi no, masimnikeze into ethile, masimnikeze into ethile. Uyabo, that's why most yabantu umuntu ephupha ndisalisebenza elibhangela. So bafowethu, umuntu othi ufuna ibhangela, inamba yami ikhona lapha kwi-profile pic zami, ikhona inamba yami pha kwi-bio yami. Uthatha inamba zami ezithi 064 977 5263 064 977 5263. Likuprotecta kakhulu. Yabona abantu abasebenzayo xa kuthiwa kunomuntu okuthakathayo emsebenzini liyakubonisa nje straight. That's why ndithi abantu abathatha ibhangela kimi ndicela ukuthi nifonele mina. So bakhona abantu WhatsApp private esebowathathile abanye, into enhle kakhulu, because anifuni ukuthi xa ngaba likubonisa isitha sakho wena ube soyaqala soyalwa. Andifuni kanjalo. Uyabona, lizokubonisa izitha. If emsebenzini kunomuntu ofika kufakela imithi khona apho ukuthi uxoshe, lizokuxelela before. That's why izinto ndizithetha before zizokwenzeka. Uyabo, ezinye izinto zikoba ngathi azenzi sense, uzobona ngama results emasezisenzeka. Intoni lelibhangela eli. But andisho ukuthi ke ukuprofeta kwenu kuzofika nje kweyami level la so uzoprofeta into zesizwe. Andisho ukuthi kufika kweyami level bafethu. Oko nami ndiyakucela nje edlozini xa nibenzela abantu ukuthi ungade ufike kweyami level la uzoprofeta into ezizokwenzeka ezesizwe. Profeta ngelife yakho. Elibhandleleli malinayekele wena, maliphe wena inhlanhla, malikwenzele yonke into, but ungafiki kuya level yokuthi manje so uzoba nepower yokubopha umuntu, so uzoba nepower yokukhulula umuntu. Uya understand? So ndiye ndiyicele kakhulu kophatheyo, unless umuntu uyigift yakhe, igift yakho ke angeke ndenze into ngayo. Uyabona, because igift yakho kumele ukuthi isebenze. So libhangela lisebenza kakhulu elibafowethu, lisebenza kakhulu. Anikhathali mekuthiwa mhlawumbe kanye ungumuntu onenhlanhla ayisasebenzi. Once wafaka elibhangela esandleni, inhlanhla yakho iyasebenza nje same time. Awubolekisi ngalo, awubolekisi lelakho, awubolekisi ngalo. Once dalibiza ngawe edlozini lelakho libhekene nawe, awuthi hayi umuntu wakho mhlawumbe kanye unenkinga ufuna ukuthi abone impilo yakho. Umuntu wakho, abantu abaseca kwakho, inhlanhla nabo bazoba nayo. Yabo, inhlanhla nabo bazoba nayo because molifakile kunento ohamba nayo. You understand? Kunento ohamba nayo. Uyabo, ayisosilwane, lidlozi lami nedlozi lakho. You understand? Ukuthi idlozi lami licenge lakho la lingafuni khona. So andando bakuyavakala nabafowethu, ibhangela lishiphe kakhulu, lishiphu lingu350 nje kuphela. Uyalithenga, uyalicourier, uzothenga ichoice yakho ke ebhangela. Bakhona abathenga amabhangela amanye amahle, uzothenga ichoice yakho because it's like ijewelry. Ndilithande londo, alijumpisi kakhulu ezitheni zakho, alijumpisi kakhulu ezitheni zakho ukuthi kwenzakalana. Uyabo, so uyayibona nje na ukuthi ijewelry. Khona abanye abathenga amabhangela, so uthenga nje ibhangela uyaninikeza. Mawufaka elibhangela uba nesidima ke mawufika ebantwini, abantu bakufeel ispirit sakho mawufika ebantwini uba nesidima. Uyabo, that's why na kanjani kungathiwa kuqashwa abantu abaninzi ungeke usale. We understand, because always
Mawufika ebantwini bazokufila ukuthi hayi lo muntu lo akahambe eyi-1. Uya-understand because intoni idlozi lakho likuvulela inhlanhla, idlozi lakho likuvulela ilento izinto. Uyabo? So lingi-350 bafethu, uthenga ishoyisi yebhange la ofuna ukulifaka, but kufuneke wenze sure ukuthi i-copy ikhona, noma i-gold ikhona, noma i-silver ikhona. Kufuneke wenze sure. So ya lilo ke libafowethu, mawusithi wena nje awusafuna ukuhamba uyi-1, mawusithi awusafuna ukuhamba uyi-1, mna Simba ndifuna ukufana nawe. Ndazi izinto noba ndazi ezesizwe, ndazi izinto ezisazokwenzeka. Faka nali ibhangela. So ingakho nisisho ukuthi kubafowethu cause into yenzeka kakhulu eSouth Africa and isenzeka, uyabona kwamanye amazwe. Mawufake elibhangela eli noba ngabe kuthiwa mhlawumbe uyambona umzali wakho ukuthi uthena mhlawumbe utata akho akunguye lo maziyo, wena ukhuliswa ngomnye utata kodwa utata akho ngomnye, cela ukuthi still uthethe nami ndinguSimba because lokubonisa yonke into from usazalwa, lizokutshela zonke indaba because lidlozi lakho elikhulumayo, lidlozi lakho elikhulumayo. Yabo, ingakho mina xa nginceda umuntu ndisithi lidlozi lakhe elifike kimi, njengale ndaba lekaZuma, before ezothetha into ayithethayo ndithi lidlozi lakhe elifike kimi lafike lathi kuzokuba nomonakalo kanje nakanje. Ingakho nithe xa nginceda ungizwe ndathi lidlozi lakhe elize kimi. You understand? So lidlozi lakho elikusizayo la. Yabo, anikhathali ukuthi ngathiwa liboshwe kangakanani, likhona ele family elinenhlanhla, kusondela la nenhlanhla, kusondela lamadlozi la bekade ephila impilo, kusondela lamadlozi ebenamandla, ngawo la zokusiza. Yabo, that's why singena danger la. Only thing endiye ndikucele kuyo ukuthi mawusiye emngcwabeni thatha ibhangela lakho ulibeke ecaleni, uzophinda ulifake futhi mawubuya. Yabo, udlulisa nje usuku oli-1 uyalifaka. Xa ngabe uheavy sex, hlonipha ilento ibhangela lakho. Mhlawumbe okanye ulapho khona libeke ecaleni or uligoqe ngephepha mawuse BNB ulifake ephaketheni, ungalifaki esandleni. Yabo, uheavy sex yakho uheavy sex, mawugqiba uyolifaka ngakusasa. Simple. Uyabo, not ukuthi mawuhave isex so uzoqala ugule, so uzoqala ufe, so uzoba namabhadi. Ayikho ndwe. Uyabo, not ukuthi mawuye emngcwabeni so uzoqala ugule, so uzoqala ukufa, so uzoqala uba namabhadi. Ayikho ndo, alidli umuntu. Libhangela ohamba uyolithenga wena. But mina xa nifika la ndiyalisebenza ngelevel endilisebenza ngayo. Yabo. So bafowethu ngicela ukuthi niphuthume this week zobe nikhanda ibhangela elikwenye level. Le level endiyibala lizobe likwenye level. La khona sobe sibala ke ngokuthi kumele into yenzeke nini. You understand? Le ndithi xa nisayikhanda le kwenye level nale, ngoba xa nisayikhanda ikubalisela indaba ndisayikhanda. Ilapha kum wena ufike nje wayishiya, wanishela igama lakho nesibongo sakho ugqibile. Hayi ndiyakutshela mntana sekhawuzo uyakude kabi kabi ngelibhangela eli. Uyabona, but ngicela ukuthi ungabi nelaka. Umuntu ongumthakathi cela ukuthi angalithathi. Sekunoyi-1 endiye ndamlocate e-Eastern Cape othathe elibhangela eli. Uyabona ne? So ndafumana ukuthi cha unako ukungcola nakho. Uyabona, but ke ngichila ukuthi molithatha is your own risk, mina ngene indawo because lofike limosha into zakho, that's it. Uyabo, ngenxa ukuthi wena unediza nabathakathi bawafaka lamabhangela but bawakhanda ngendlela yabo. Bese ndiyithole ukuthi bakhona abathakathi abakwazi ukulikhanda elibhangela. You understand? But not bonke. You understand? Kakhulu abathakathi xa befuna ukujonga ukuthi kwenye mhlambi kule family kunomntana onenhlanhla kwathini, bakhona abathakathi abawakhanda lamabhangela abawafakayo, but not bonke. So lo uthathe i-risk ngenxa ungamameli, but ke anifuni ukuthini because mina lo fike limosha into zakhe, that's it. Every time xa niliveza elibhangela ndiyathetha ukuthi umuntu ongumthakathi, umuntu oyinkabi ngicela ukuthi angalithathi. Yabo, isibethe ukuthi unzonde than ukuthi ulithathe. Yabo,
even nabathakathi ngabatshela mina ukuthi xa ufuna ibhangela elisona umuntu olikhanda nyani ongumthakathi uzomthola kuyiphi indawo, uyabo, but not ukuthi liyathakatha elibhangela lele nhlanhla elikhandwa nguSimba, yabo. Aniphathi into ezingcolileyo bafowethu, that's why liclean elibhangela. Kumele ukuthi xa usiya emngcwabeni ulihloniphe, xa usenza isex ulihloniphe, that's why liclean, yabo. So elibhangela linjalo nje bafowethu, linjalo. Mawuthi wena ufuna nje kuvuleka inhlanhla zakho, ufuna into zakho zenzeke, thatha nalo ibhangela, thatha nalo ibhangela, yabo. So ndisazonikhandela bafowethu into yenhlanhla nje, khona le bendiyenzile le nto ingcabo zemali. Awubi na competition pha, awubi na competition, but ndiye ndabona ukuthi abantu into yokuthi basikwe kube kuphuma amagazi bayayisaba. So ndisazoyikhanda futhi enye because kuya guys yabona uma ufaka ingcabo zemali hayi competition ikhohlwa. So ndifuna ukukhanda enye lenzo ikhanda ngizobona uba ndiyikhanda njani, ngizonikezwa lidlozi ukuthi ndiyenze njani because kumele ukuthi ungabi na competition. One thing ungathwalanga, it's not life is not about ukuthwala guys. Abantu bajahele ukuthi le BM ndiyifuna this year, lo mzi omkhulu ndiwufuna this year, everything umuntu uyifuna manje. Ukuba famous ndikufuna manje. Ungajahe empilweni, vumela idlozi lakho. Idlozi lakho xa ngaba lisithi lingakavumi ube famous, lingakavumi ukuthi uhambe ngeBM, ezo nto ezincane ozitholayo zona ezothatha ezo, zona ezo nto ezincane ozitholayo, uyabona. But ekugcineni kumele ukuthi ufike la uyakhona, kumele ukuthi ufike la uyakhona, uyabona. Phela idlozi bafowethu nesithwala zifana ezonto, that's why abanye baye balishintsha idlozi balithwebule bathwale ngalo, uya understand. Isithwalo sikunikeza nje ngoba naxa ngaba sesikubulala sikubulala nje, sawubona mili, yabo. So ibhangela bafowethu lishipi lunikeza nje nethi kanje, 1 rand 2 rand 5 rand 1 rand 2 rand 5 rand. Kuye kusho mina ukuthi cause mina ndithi ndibona idlozi elikuwe ndiye ndikutshela ukuthi okay unganinikeza 1 rand, unganinikeza 2 rand, unganinikeza 5 rand, uyabo. Ndifike nje ngisebenze nje le mali emhlophe, ndisebenze nale bhangela le. Uyaxoka, uyaxoka mntana sekhaya, uzobubalisa, but ngicela ukuthi moyithatha lento le, ndiyacela nje nalapha kwi-live ukuthi xa uyithatha ndicela ukuthi ungayenzi mistake uhambe uyobulala. Ndiyakucela ukuthi ungayenzi, no matter kungathi ubulalile before, no matter ngathi awenzeni, ungayenzi mistake uyobulala, yabo. Ungayenzi mistake ungaboza uyenza, ungaboza uyenza. Eyo nje ndi street because lizoxelela indaba, lizoxelela indaba. Xa ulele nje uyaphupha, hayi ukuthi kunento efika la kuwe izothela ibhangela lamele. Xa ulele uyaphupha, ento ezizobe uziphupha zento ezizikhona. Xa ungaliqondi kakuhle iphupha because mina understand imimoya, uzofonela mina, Simba ndiphuphe kanje nakanje, or because ngizokufaka egroupini mawuqeda ukulithatha ufika khona nabanye. The way serious ngakhona, ndi serious ngakhona ngelibhangela, uyofika khona nabanye, yabo. Xa uqeda nje ukulibhatala uqeda ukuninikeza, uyofika khona nabanye egroupini. Ungayenzi mistake ukuthi ubulala. Inamba zami zikhona kwi-bio guys na. Ngicela uphinde ngizama ukuzibhala lana. Ungakwati kakhulu ngoba kwelinye ixesha njengongisho ukuthi zinamba zami ezika 064 977 5263 zinamba zami. Ungayenzi mistake ukuthi ukwate if mhlambi yabona kwasefamilini kunento ezingekho right. Abantu bathwala ngedlozi kwezifamily esinazo. Ungayenzi mistake idlozi lakho xa likuxelela ukuthi kuthwelwe ngami. Ungayenzi mistake ukuthi ulwe. Fonela uSimba silungise ontweyo. Ukulwa kwakho kufanele kuphumelele. Lento lebe kade bengafuni ukuthi yenzeke elifini yakho, ilento le efuna ukuthi yenzeke ngenkani, yabo. Ilento ofuna ukuthi yenzeke ngenkani. Wena nje uzoloku bajonge under carpet, ubajonge ngemva, abakubona ukuthi ubajongile. Thola nali ibhangela, ubabone bonke, uzithulele futhi, yabo. uNkulunkulu bafethu uthanda ipeace, uzithulele, uzithulele, yabo. Liyakuprotect elibhangela eli, hayi ukuthi into zofika zikushaye nje uyaxoka. Ebafowethu
yazi abantu baxakeke kwenye level guys, abantu baxakeke kwenye level elibhangeleli if unganibalisela into yabona into enye futhi engingasho ukuthi ngiyayifisa nyana yabona if next week bayavuma bafike nje babe umuntu avula isifuba sakhe anixelela ukuthi kusukela bethathe ibhangela kwenzakaleni babe honest yabo. Wena vumela uNkulunkulu nje, ungaloku ufuna nje into yenzeke manje yabo. Ibhangela loqhubeka likubonise manje, likubonisa even before uzolifaka liyakubonisa njalo nje unamaphupho na boze bathi yaprofeta kanti ngamandla la afakwe ndimi kwelibhangela eli yabo. So izinto zinjalo bafowethu. Emntwini othi alifuna uzonithinta, inamba zami zikhona lapha kuma message. Lingu 350 ibhangela bafowethu. Lingu 350 uyalithenga ibhangela eClicks. Anifuna amabhangela amaninzi eClicks. Askisa. Uyahambi eClicks. Xa ufika eClicks uthenge libhangela eli. After ke ngolithumele kum ndizolisebenza. Xa lifika kum ndiyalisebenza libhangela. Yabo. Xa lifika kum ndiyalisebenza. Uyahambe nje eClicks uyolithenga. Ulithumele uzofake futhi no 2 rand ufake nje imali ozoyifila ngaphakathi. Xa ufila ukuthi elibhangela mawulihambise no 5 rand lihambise no 5 rand odibeneyo. Xa ulifila ukuthi elibhangela ulihambise ngo 2 rand ulihambise ngo 2 rand odibeneyo. Xa ulifila ukuthi ulihambise ngo 1 rand ulihambise ngo 1 rand odibeneyo, but still lizosebenza. Lizosebenza ithi ibhala iprice la ku message. Ibhangela lento ukhipha nje u350 ukusho ukuthi ndikwenzele lungu 350 okwamanje. So uyalithenga nje Clicks ulithumele ngo 2 rand ulithumele ngo 5 rand ulithumele ngo 1 rand. Even naba futhi esebowathathila abanye awuchola ukuthi azabanikeza imali emhlophe kuse right mabakhululeke mabahlisa umoya because kusho ukuthi ngale mini bendiwakhanda ngawo khona imessage abayithole. Ukudanga kanani Dr Simba la nikhona nise Krugersdorp eRange View la nikhona ndise Krugersdorp eRange View. Bathi into umasipala wami iMugale City imasipala wami. So uyakhoriya xa uhlala endaweni ezikude okanye mhlawumbe khona la eJoburg uchola ukuthi ungumuntu obhizi kakhulu uyakhoriya ibhangela lizofika kuwe uyolicollecta ko Postnet uyolicollecta eposini. Uyakhoriya nobukude nobukufishane mhlawumbe ubhizi xa ufuna ukuza uzonithola la eKrugersdorp. No uthi uSithembiso uthi mkhululi imalini ka Clicks. I'm not sure ukuthi li imalini andithi ashiyana like lo muntu uthenge igold leni ibona la igold but even naye i-occupation yalo muntu is very very high. Angenze ndimdalule kakhulu, is very very high ngabantu abapha phezulu. Andifuni ukuthi ndimdalule kakhulu guys, but you can see ukuthi even now moyigugula lento uzoyithola iprice yayo. Yabona uthathe le picture lena ungene phaka Google uzoyithola iprice is very very high this person. So ungicelile nje wathi ngicela ukwenzela ucela ukuthi indenzele ngegold. So wena uthenga ofuna ukulithenga ngusilver ngugold icopper because icopper ndiyayazi ukuthi ayicopper ship iyafikeleleka uthenga nje icopper and icopper nje inhle naxa uyifaka esandleni nayo. Yabo uthenga nje ibhangela ofuna ukulithenga noba ngeliphi uloko nje lento uyifakile le uyalala uyavuka uyifakile lento. Xa ukhathele kwesinye isikhathi iyo uyithatha uyibeke esayidini mhlawumbe uyifake phansi komqamelo still izophinda ikubalisela indaba. Yabo iyophinda ikutshela indaba. Yabo but uthule ungahambe ukhomba abantu ukuthi hey wena uthole ngedlozi uhamba ukhomba abantu ukuthi hey wena uthi utatami ngowa kanti akunguyowa. Liyakuxelela indaba bafowethu. NgiseThekwini mkhulu ngiyalidinga yandi WhatsApp molidinga ngenani ku WhatsApp bafowethu ndinithumela location xa ulidinga serious molidinga serious ngena ku WhatsApp. Inamba zami zikhona la kuma message zikhona inamba zami la kuma message. Ukuthole kahle wena ukuthi why ula ukhona namhlanje why izinto ezithile ezingenzeka ngempilweni yakho. Ukufumane kahle ukuthi kubani lo muntu wantshontsha inhlanhla yakho. Khawuzitholile wena indaba.
yabo, ukuthi why kusenzeka kanje ngelibhangela eli, ngoba ndithi uNkulunkulu ubona yonke into nedlozi libona yonke into, and akuna distance. uNkulunkulu akuna distance kwidlozi, akuna bodyguard, akunamali, akunantoni. Thola nalo ibhangela uzozithola indaba ezi zesizwe. Khani ziyekele mna endaba zinkulu, cela ukuthi niziyekele mna for kwangoku, ngoba khonapho sesikhuluma phela ngenye level lapho. Wena thola indaba zakho ezesizwe, ziyekele mna, yabo. Phela xa ndinikeza yonke into kusasa nonjikela, so isibhethe uthola ibhangela lisebenza ukwenzani, likutshela indaba simaza, likutshela indaba simaza likutshela indaba, yabo. So thola nalo ibhangela bafowethu, liyakuxelela nje, likubalisela yonke into ofuna ukuyazi, yonke into, and liyakuprotecta indaba yokudlala, liyakuprotect. That's why xa ufake le nto lena abantu bekufila bayafila into ithetha like kwasawena, uyazifila kwasawena ukuthi ya, uya-understand, uyazifila xa ukwazi ukuthi uthi umaketha ufuna umsebenzi abantu bangaphi, ububala ukuthi yo besibaninzi kwamsebenzi besiwufuna, yikhondwe wena ufake ibhangela. Ungabuthi mkhulu Simba nisayocela umthandazo endaweni ethile, ndisayosebenzisa umthi endaweni ethile, mkhulu Simba ngicela, faka ibhangela uhambe, faka ibhangela uhambe, ubheke ukuthi la uphetheni, faka ibhangela uhambe. uSamsoni ngokweBhayibhile xa esila uSamsoni, lithi iBhayibhile wayephethe umhlathi wenkomo kumasosha. Linenhlanhla kakhulu, linenhlanhla. Lithi iBhayibhile wayephethe umhlathi anikhoshwa ngowehashi noba ngowenkomo. Nini enazi iBhayibhile kakuhle. Azange athi uSamsoni abantu baphethe isodi, abantu baphethe izikhali, yena wayempini nje phethe umhlathi nje welento, lo mhlathi zowuphethe bangowehashi noba ngowenkomo. Kodwa wabulala amasosha amangaphi? Ayi-3000 and something. Yana sengcine kudala ukufunda iBhayibhile bafowethu. So ngicabanga bakumele nibuyele sometimes, but ke indaba zinjalo ke guys, yabo. Afaka nje nethi ibhangela uqonde ngqo la uyakhona, ungabe ujikajika futhi uzitshele nje kuphela ukuthi ndiyaya. Kwindaba ye-gambling lona liyakunikeza amanamba, anifuni ukuqhatha. Wena nje umamele ibhangela, you understand, umamele ibhangela balithini. Xa uphupha amanamba ebusuku, vuka lisho noba ngo-9 noba ngo-8 mawulele emini, vuka ubhalo manamba phansi, uyahambe uyowadlala kuthiwa zintoni ko-Hollywood Bet, uyodlala nje noba kuphi la udlala khona, yabo. Siyabonga kakhulu uthi uSipho Duma, Blose uthi siyabulela Dr. Simba. So ndithe maninenzele lento bafowethu, ndingade nibe selfish that much. Mandinenzele lento bafowethu ukuthi nani ni lento ndingathini, nibe na something, you understand. Lana awusebenzisa umthi, andithi handi zokuhlamba manje, uthatha lento uyayifaka. Mina xa ndiyisebenza ndisuka senigqibile, andikhathali ukuthi uphi wenzani kwathi. Mina xa ndiyisebenza nje usuke ndisuka senigqibile nje bafowethu. Yabo. Ithi ndenze so kancane. Uthenga nje nethi ibhangela ukhipha u350 nje kuphela, yeah. Uyasho pha uSiphuthi siyabonga, ya thole ngoba bafowethu, thole la kwibhangela yabo yonqoba apha sifanekisi la. Wayenza so le phone, swipe left, okay. So thole la kwibhangela uhambe uyonqoba nje, uyahambe uyonqoba uyofika egroupini bekhona nabanye. Sibaninzi pha egroupini guys, sibaninzi pha egroupini. Abanye abakawatholi, abanye sebewathola. Nawe uyofika ujoin, uzofika ujoin abanye khona pha. Kodwa ke xa ufika egroupini please ungafika udelela abantu. Abantu abaninzi bathatha ibhangela ngenxa yenkinga ababhekene nazo, yabo. Ungadisrespect abantu, siyahloniphana egroupini. Kuyafana nje la ku-TikTok ukuthi abanye abantu badala abanye bancane, but egroupini suke sesisazana more, uyabona. Xa uqeda nje ukulithatha ibhangela lakho, ndikujoyinisa egroupini, uyofika khona abanye abantu.
yabo, but ungafika udelela. Thola nje nethi ibhange lihambe yonqoba nje. Simple ABC. So nizonithinta ke bafethu ku WhatsApp. Abantu abathi balifuna serious. Nizonithinta nje ku WhatsApp. Oh, indlebe yami iyaluma ukuze babo bana bathetha ngami Thixo. Hayi. So izinto zinjalo bafethu. Akunanto efike la kuthiwa hayi ifika ikuhlebela ithi hey wena ukanje nakanje uyaphupha. We understand uyaphupha yonke into uyaphupha. Ungathi umuntu angalandela amaphupho uyaphupha but amaphupho akazoba different than lawo waqhelileyo. Azoba different. Yabo. Azoba very very different than lawo waqhelileyo. But lona ligood kakhulu liyakuprotecta. Liyakunikeza inhlanhla. Liyakwenzela nje into ezininzi. Yabo. Lizobe lisatholakala lapho ko 15th ngoba phela itoho likhokha lapho. No akunankinga. Lizobe litholakala but yangonisho ukuthi kule veki le ndizoma kancinci kule first week le ka September but lizokhuphuka. Liyaphezulu. Iprice izoyaphezulu. Yawo. Thenga nje nethi ibhange leli silver eligold ichoice yakho. Yabo. Akusho ukuthi mawufaka igold mhlamba kanye inamandla kakhulu umzekelo njengale or mawufaka icopper ndiyenze lento yaba kwi level eyi1. Yabo, yabanje kwi level eyi1 eyokuthi umuntu abone ngempilo yakhe. Akwenze ukuthi mhlamba kanye uyahambe uyobona into ezingakufuniyo. Into ezingakufuni uchola bamnanzi zomane ngithetha indaba zombhoro zobani eyo ngeyami ngenye level eyo. Yabo, ngenye level eyo but igift yakho isipho sakho nje siqhubeka sisebenze kakuhle. Futhi bengaba kuhle uyabona abantu abathi bathanda ukuvala umzekelo izangoma inyanga abathandazi kubafiya ukuthi bavale but bayavalwa abanye. Uyabona because ubudedengu bomuntu asibazi sometimes bengaba kuhle ukuthi nabo bayithathe le bhange lale. Apha ndikhathala ukuthi ungubishop, apha ndikhathala ukuthi uyacawa ucawi andikhathala ukuthi wenzani. Uyabona because wonke umuntu at the end unedlozi bafowethu. Eyo nje iargument futhi endiye ndithi xa ndiyijonga ndithi andifuni ukuthi ndibe ndiargue because wonke umuntu unedlozi. La sikhuluma ngoJesus, sikhuluma ngoAbraham, sithetha ngamadlozi abo bantu abo. Uyabona? So wonke umuntu unedlozi, wonke umuntu uyaphila. So lizokubonisa yonke into. Ungaloko wena uthi hayi mina kudala ndacawa impilo yami inzima. Thatha nali ibhangela. Lingi 350 kuphela. Ubheka impilo yakho ayizoshintsha na. You are not even selling your soul. Akusho ukuthi uthengisa umphefumulo wakho. Ubheka impilo yakho ayizoshintsha na. Besides ukuthi ihambe yothwala. Yabo. Eyabathweleyo ngeyabo. Andisho ukuthi mawuthola libhangela eli so uzoba ngathi uthwele. Uzobona izinto ezenzeka kuwe. Andisho ukuthi koba ngathi uthwele. Wena in 1 month nje so nemizi so nemoto ezininzi andisho bakuzoba njalo. Andisho bakuzoba njalo but inhlanhla zizoza. And mawunenhlanhla uthola ukuthi amadlozi wakho akunikeze inhlanhla yelotho. Ilotho vele izoza xa unenhlanhla yelotho. Kunabantu abanikezwe iwealth zefamily. Yabo, kunabantu abanikezwe isikhwama sefamily. Isikhwama sobunyanga, isikhwama sobusangoma, sobuthandaza santoni. Kunabantu abanikeze isikhwama sokuthi nje bacebe. Nothing but ukuceba nje, bacebe nje. Kunabantu abanikezwe njalo. So liyakuvulela inhlanhla ezinjalo. Hayi ukuthi masofaka elibhangela eli inhlanhla zakho zithwebulekile. Inhlanhla zakho laziza usetyenzwa lidlozi lakho. Apha awusetyenzwa ngumuntu ozomane sithi lo muntu lona uzoba rish ukudlula mina. Apho usetyenzwa lidlozi lakho la. Yabo. Ingakho nisithi mina umuntu onegift kuzoba more. Umuntu onegift kuzoba more but umuntu ochola ukuthi mhlawumbe unikezwe inhlanhla ngendlela yakhe uzobona wena yonke into yenzeka kuwe. And akusho ukuthi if ispirit sakho umzekelo ngonichaza sona guys ukuthi abantu babuze iquestion ezininzi. Nama ngithanda ukuchaza but abantu babuze iquestion ezininzi. Njengoba ngichaza kanje. Uyabona? So
apha kusebenza idlozi lakho, kusebenza uNkulunkulu, that's it. Akunamuntu okuvalayo la ukuthi hayi apha efemelini ukuthi wetyule idlozi asisakwazi ukuphupha, asisakwazi ukuba nenhlanhla, siyahlupheka apha efemelini. Siyahlupheka apha efemelini, zonke inhlanhla zethu ziyakubani, apha inhlanhla iqondana nawe ngenkani. Yabo, akunamuntu okuthiwa la uthwele ngedlozi la. Nothwele ngedlozi uzombona. Yabona lo athwele ngedlozi uzombona, ungamconfront. Buya la kuSimba uzokhuluma nami. Uzokutshela mina ukuthi yabona ke masekunje siye siphume kanje. Yabona ke masekunje siye siphume kanje. Ubheke ukuthi wena impilo yakho ayizoshintsha ibe kwenye level na. Yabo. Ubheke kwenye impilo yakho ayizoshintsha ibe kwenye level. So thatha nali ibhange la leadership lingi 350 uzifakela lona esandleni uzithulele, awuthwali. Asithi lana xa sifakela ibhange la sonke kothi mhlawumbe ukuthi kuphela lenyanga leka September ka October sobe sinama Rolls Royce sonke, or mhlawumbe sobe sinama mansion sonke, or mhlawumbe sobe sinama whatever, awuthwali la. Yabo, but into endikupromisa yona xa ulithatha namhlanje udeposit imali namhlanje, kusasa uye Clicks uhambe uyothenga elibhange la into endikupromisa yona. Xa ulithenga uninikeza, ndalibamba mina ngezami izandla, yazi ukuthi klari seliqalile liyasebenza kuwe. Same time so uzoqala ube namaphupho ozoba nawo, into endikupromisa yona. So uzoba namaphupho ozoba nawo a different than lawo waqhelileyo. Anikhathala ukuthi awusaphuphi, anikhathala uba uyakhohlwa. Xa ngiqala nje ndilisebenza, so uzoba namaphupho a different. So lilo ke bafowethu elibhange la eli. Yabo. But onke lamaphupho ozowaphupha akuxelela something. Onke lamaphupho akuxelela something. Akubonisa bakwenzakalana. Awusadingi manje ukuthi hamba uyohlola kubani inhlanhla yakho ukuze iphakame, efuneka kuye kubani ozokudlela umona. That's why mina bafethu ngene ugobe lami kuNkulunkulu kulidlozi lami. Mina ninagobela nibhekene naye mina ukuthi uyangithwasisa, ayikho ndwe. You understand? And anidinga ugobela futhi there's no way ukuthi ugobela ngangena ngendlela uNkulunkulu aninikeze ngakhona, because uNkulunkulu nibonisa ifuture and ifuture kude, that's why xa nisenza izinto nibane sibindi. Yabo, umuntu ozaziyo ukuthi ngoDecember na kanjani uzobe survive, ukwazi nokuthatha ama risk, ukwazi nokwenzana. You understand? If uyazazi uzobe phila na kanjani. You understand? So that's why ugobela lami kuNkulunkulu bafethu. Nalento lena njengoba niyibona ipowerful kanje lento ndiyibekela esandleni, ipowerful bayayazi abantu abayithathileyo, bayayazi abantu abayithatha. Akunamuntu othe yena wayibamba athi ha bafethu lento is very very powerful. It's very very powerful. Lona ayithathe nje ukuyitestela ukuthi ipowerful kangakanani na. Mina ndiyayichaza but andiyichazi enough. Ndichaza mhlawumbe ngendlela ezokuchaza ngawe. Wena ayithatha uyifake ubheke uba uzochaza, ubheke uba uzojabula na. Yabo, ubheke ukuthi angeke ujabule na. So thenga nalo ibhange uzifakele lona uthula. Nabakuthakathayo emsebenzini mhlawumbe abanye abanama office wena uyafika kunomuntu okuklinela eofficeini afika achela izinto ufika ubone. If kunomuntu ofuna ukukhipha emsebenzini ufika ubone. Yabo, because uyazazi bakunento uhamba na awuba confront uyolwa nabo. Ungayenzi mistake ungayenzi. Yabo, mina ndake ndathola enye testimony eyenzima kabi. uSouth African politics uthi ayinabungozi. Hayi jango ngisho ibhangela le yabona into moyithola ngoNkulunkulu nedlozi bafowethu, there's no way ukuthi ngaba nobungozi. Ake siyekene ukuqhathana. Into moyithola ngoNkulunkulu nedlozi, there's no way ukuthi ngaba nobungozi. The only thing edlozini ngike ndiyicacise nje kakuhle. The only thing edlozini kusho ukuthi if ulidlozi lakho lodwa into ezokwenzeka ngabathakathi bazokuzama kaninzi. Bazokuzama kaninzi because idlozi lakho akulo lakho uyi1 until kuba nezinto ozenza ukuthi mhlawumbe libhekane nawe. Uyabo, that's why abanye bevele nje bathwale ngalo ukwenza istory eside sibe sifushane. We understand? But if mawuthwele ngedlozi still wrong ngoba abanye bazohlupheka.
Uyaunderstand? Akunabungozi entweni yedlozi lakho. Entweni kaNkulunkulu akunabungozi. Ubungozi bantoni entweni kaNkulunkulu? Apho khona siqala into ibe nobungozi, kula khona kungenelela khona izilwane. Hayi ke uyaxoka lapho. Yabona mawuzothi uye emangcwabeni uyovusa abantu njengabaziyo, uphinde wena uyaphuma futhi uyolanda izilwane nje ongazaziyo. Inkinga iqala lapho ke. Yabo, inkinga iqala lapho mawuzoqala wena sowuvusa imikhova, uvusa omantindane, uyathwala nje wena. Uyaunderstand? Ubungozi busekuthwaleni. Ungabe uthwele ngedlozi, ingabe uthwele ngantoni, inkinga iqala lapho. Mawuthi uyathwala, igama wathwala, inkinga iqala lapho. Yabo. But mawuthatha into zikaNkulunkulu, uthatha into nje zedlozi, hayi bafethu anifuna ukuqhatha. Hayi ubungozi mina guys anikabuboni. At the age of 9 uNkulunkulu nedlozi kusho ukuthi babenikeza iziprofeti, benikeza into ezininzi, but anikaboni ubungozi. Yabo. So ekuthwaleni kula inkinga eqala khona. So mawufaka ibhangela, ibhangela kusho ukuthi lidlozi lami lizothetha namadlozi wakho. You understand? Uthi upresident uthi nakhona abantu bathwele abaphili yazi. Ya abantu abathwele imosti yabo baphili, imosti yabo nje hayi ukuphila kwabo bakhona abaphilayo. Like ukuthwala guys, kwelinye side ukuthwala into engayazi bangayibiza ngeluxury or ningayibiza ngantoni. You understand? Most yabantu abathweleyo umuntu uzophila impilo ekumotivateayo. Like mina ndiyibona kanjalo mina kwelami side. Andazi omnye umuntu mhlawumbe uyibona njani, andisho ukuthi singayibona ngokufana. Uyabona? But lento ukuthwala hayi. Mina ndajika senithi ndiyathwala mina bafowethu. Eso story nje ya understand into eyenzakalayo apha kimi. Ndake ndakuzama ukuthwala ndabona uba lento leyo ingangabafana le ifuna abantu abadala le. Kwakusho ukuthi nedlozi lami lalivele lingayifuni. Ndike ndayizama onto because ndandifuna ukuphila a certain level, and even nabantu bebesiza kimi bezonginceda because yazi mawuthwala sometimes uxayekile but ungaxayekanga too much. Xa befika hayi man Simba man, why wenza ukuganga ongaka ndoda? Thina sifuna lempilo eyiphilayo wena, uyaunderstand, because asilingane lifeini. Uyaunderstand? Mina benifuna ukuphila enye luxury ye-life. Phela eza life zoginimbi phela yazibona eza life ezama Rolls Royce. Kurhala nje, uyaunderstand, kurhala, but nabona imistake yami. Into okuthwala ndayigcina ngoko. But andisho ukuthi umuntu othwala wrong because zininzi reasons ezikwenza end up uthwala. Khona reasons eziserious bafetana ukuthi ihambe yozibulala nje. Kunabantu abaziphose emabridgini. Kunabantu abenza ama-suicide. Zininzi i-reasons ezenza ukuthi umuntu agcine ethwala. So angeke nigxeke bafowethu. Angeke nigxeke. Yabo. But impilo esheshayo mina kwelami side hayi andiyifuni bafowethu, andifuni niqhatha. Yabona le in 1 month sendiya driver na everything nemizi ndipha phezulu like impilo kungcono ukuthi ucenga idlozi lakho kube lilo lithi mntana mthatha nayi lotho, mntana mphunyelwa zimali, mntana yenza. You understand ne? Not ukuthi wena nje unento nje onayo emani city ye Cape Town, ye Eastern Cape, ye endaweni ethini, iyakuhlukumeza nje lento. Hayi andiyifuni into enjalo. Andiyifuni into enjalo. Kunabantu abathwele imosti abo baphumli bafowethu, andifuna uniqhatha. Abaphumli xa kushona ilanga kanje, yo zinkinga zodwa. Kunabantu abaphila impilo. Uthi likhona igazi awukhoni ukuthwala ngalo. Abanye uthi uyathwala within short period of time you die. Exactly baninzi kakhulu. So la kwibhangela abafethu asithwali nakancinci, asithwali la. And ukhumbule kumanje, you know, kunabantu abaphumelele njengemfundo, kunabantu abaphumelele ngokusebenza nzima. Yabona xa uba different, ndisho abuzalwa nabo igazi lakho eniphuma esibelekweni esiyi-1 kuzoqala amagama ukuthi uthwele. Xa ungakadibani nondweyo
akusho ukuthi awukapush to the limit mntana sekhaya, awukapush to the limit. Ujikelwa ngabo ozalwana nabo, andithethi ikhazini sekuyitaphu abozalwa nabo kuba ngabantu bokuqala bathi hawe nothwele wena, because of intoni, uba different. Ngantoni? Ngokusebenza nzima kwakho. Yabona if awukafikile kweso stage esokuthi uthwele, kusho ukuthi awukapush to the limit. Believe me, kusho ukuthi awukapush to the limit. Yabo, xa uqala uba different uba namagama amabi owabekwayo. You understand? Because intoni ukuthwala ebantwini abatry uba different, ungethuki. Kungabi into futhi ezokwenza ukuthi wenza ama-suicide. Imbi vele xa uzoxelelwa ngumuntu obungacingelanga. Yabona mawuphoxwa ngumuntu ozalwa naye, xa uphoxwa ngumuntu oyifamily yakho, kuba buhlungu bafowethu. Kuba ngcono nje mawuphoxwa ngabantu, mhlawumbe umzekelo wherever la ukhona, abantu bangaphandle than abantu basendlini. Masowushaya endlini basuke bazi yonke into ngawe, yabo. So amagama okuthwala bafowethu zizinto ezibakhona ezo. Uthola ukuthi omnye uzisebenzela nzima, asisho ukuthi ukuthwala kukho. Uthola omnye uzisebenzela nzima, omnye aziphandela, kuthi hayi lo uthwele, ngoba intoni? I-jealous. I-jealous always izokudrivela lapho ukuthi abantu bathwele. Ungazi ukuthi if ukuthwala bekuyinto enhle kangaka, because abantu kuthiwa bathwele asibaboni bexhela inkomo every month. Abantu kuthiwa bathwele asibaboni besenza imihlolo ethusayo. We understand, but the only thing esiyibona, uthenge imoto enhle, umzi wakhe, plus yabona lo muntu lokho enemali mana akakhalele ebantwini. Kuba zizitoranyana nje obonayo abanawo azenza isense. We understand? So into zokuthwala zingena njalo. Into zokuthwala ziqala lapho. So ibhangela lilwe libafowethu. Lilwe libhangela likunikeza inhlanhla kakhulu wena. Likunikeza nje inhlanhla kakhulu. Awudingi ukuthi mhlawumbe ubuthi hayi uyohlamba uyothini usifakela nje nethi ibhangela lakho, isilver, igold, ulifake nje. Abantu abalifuna serious bafethu bonithinta kwibhayo. Ndibonga kakhulu isikhathi senu guys. Nibe nobusuku obuhle nje, kube kuhle. Abantu abathi bona balifuna ibhangela. Ngiyabonga kakhulu guys.